So yun, feeding time tayo ka-90s. So ito nga pala yung ating DIY na pahamugan. Yun o. Yan. Feeding time tayo ka-90s. So yung in-acquire nating materials. Galing kay Boss Api. Shout out Boss Api. Yan yung yan yung butterfly na linyada ni Boss Api ka-90s. So pakakainin natin yan. Try natin ka-90s. Yung super ba talaga sumakmal. Yan. Yun o. Grabe talaga ka-90s. Grabe talaga mga linyada ni Boss Api. Okay talaga to pang materialis. Yan, mas malaki pa yung lots ka-90s ah. Ang bilis. Ano, grabe ka-90s oh. Gigil talaga mo yun oh. Butterfly. Shoutout nga pala kay Boss Api. So ito yung isa ka-90s. Yan oh. Kanina. Kakamult lang. Yan. Trialis ka-90s. Talaan yan ka-90s. Galing pa rin yan kay Boss Api. Yun. 90s oh. Siguro mga isang maubos niyan ka-90s magmumult na din yan. Tapos yung mabusog. So dito yung ka-90s, yung isang zero butterfly na acquired natin kay Boss Api. Yan oh. Male yung isa ka-90s, dalawa. Yan oh. Male yan ka-90s ah. Yan oh. Yan. Male. So yung isa female, ito ka-90s, zero butterfly ka-90s. Yan oh. Kita ba? Yan oh. Pre-molt na din yan ka-90s, kaya hindi ko nagilaw. So yung iba dito maliliit pa. Yan. Maliliit pa yung iba. Ito ka-90s zero butterfly. Male, zero butterfly. So materialis. Galing kay Boss Api. Yan. So yun lang ka-90s, update lang tayo.